Marikis ka boss, yung kanan kamu. Kanan niya camera. Si Renz, di pinapasok. Hello. Pinapasok. Hi, Kanturo Total. Push na lang ako. Fuck, Kanturo. Subscribe ka. HDR. Ano? Protect mo live. Tumal na mga. Pero pong puti dito mo. Ay, ringal kalap. Makalagpirid yun. Gano'n na. Yung palang kaliblaya, kalau di boys. Jonathan. Sargero tiksan na. Tikin mo ito rin. Ayun. Buka mo. Buka niya main. Gana pass. Ballpen, papel. Marami na naman. Lagi ka mapud na. Kira mo na. Baka sa ano. Wala kami score sheet ngayon. Hindi namin. Dita na, mga ala. Wala, may foul sa bata. Foul sa May si may marka ni Mark, ini mana kayo room? Si Mark. Kati makanta, sarang kanta. Ini mana ina kayo room? Bro, nih. Baru nyutin. Dami ko. Papel. Kita buka-buka ang sibuk. Sana eh. Ay, first five. Tayo sa barangay. Garatan, papel ni. American. Nitala ni. Ay, toto scholarship ita. Nakalukas man dago. Papel, tambol pen. Kolektor. Hindi, tinggal pulang mo. Hindi, scholarship ba ba? Subscribe. Kita yung babay. Anong lang Five. Rami Paul kanto. Ano? Anong lang? Dulu mong babatit ka. Ikaw mo ay trabaho, sikat niya. Sali. Pagkabay mo nata. Barawang tam, barawang. Barawang. W. Barawang. Yung tagul, halik ka. Karena ini. Konta. Dito kasi rin. Timer, kurang mula. Nah, sige man timer tas sige announcer. Basta bang timula ba na? Basta alala ka man timer. Wala man sa sahod ko. Masawag mo dyan. Barum doon na magiging mo yan eh. Barawang ko interview. Baru bola-bola. Pinta laban ya, sahod ko yan. 500 mo. 500 so, timer. Perfect ko ng barawang. PSB tan. PSG dapat. Ha? PSG. PSB. Kan PSB. Kan mga duwag kinyay. PSB sa barawang. Wow. Kedua Mak. Dito po yung barangay Banawang. Ito po.
Mga sinisitan, mamablitan. First time stars number. Nagate bike, iwan tan, alon. Marin. Lisel. Yan Jun, ikaw. Basta yung mga uniform nyo, dapat may exact na number para hindi tayo nakakalito kung may pare-pareho. Yung baligtad jersey, number 0 na lang po. O, mali ka. Number 22, may number 22 kino. Yun. Renzo. Yan ka ko. Mahal mo kay Gio. No. Yan Jun, ikaw na Jun. Papahirap po yung biray. Nadadamay sutusi kayo. Yung mga kalayro mo pong ko. Kuntang lukasan siguro kasi. Ang kalayro batin na may lagtong ba man? Ni, lakas may upos di man naman. Dito po. Wala yung tumbok naman, at gilig. Magdarig mo na. Yung pan. Kulang tayo ng isang ballpen. Kulang tayo sa ballpen. Sir! Unan mo sila. Anuin mo ta. Pagbilang sa mga pangain. Tapos. Muna sila. Kuya. Hanggang po, ikinumutin mo na. Isang kunan na niya. Kasi hindi nag-ano si Jeff na. Kanina pa siya. Ano? Kalive na. First five! Kamuha tayo! Nakasik! Tubigi ka na lang ang barkadi ah. First time, punta na po sa gitna. Nakayamin nira ko yun. Bigyan mo ni. Last pa po pala. Nilala ni Iman. Last pa po. Punta sa gitna. Ang kalaban ng PSG. Barangay Banawang, punta po tayo sa gitna. All players is proceed to the center court. Panawang ta! Sa gitna po tayo. Team Banawang. Uy! Sika! Gagit na. Ya kayak putih. Nah ini ya. Abay dah mau kebay. Kenapa? Kalay belata. Kalay belata sa pangalaan. Biasa gulo tanah wala tinda. Ano ginawa ko no? Tao ata. Over. Ay, sorry. Mata-mata pa si Kim Ganga. Laro-laro lang ha. Masaya ba kayo? Masaya. Tumulong ba sa bayan masaya na? Okay, first time, proceed to the center court. Ping. Ping. Terketan sasara mo. Iba daw. Ito na po ang ating laro mga kaibigan. Foul number 9. Carlos. First foul. That's the first personal foul. First hit foul. Unang free throw. Melissa. Pasok. Yes sir. Inbound by number 9 ang may dala ng bola. Carlos. Dribble the ball. Pasubandong. Tumirang stress. Wala. Diba, number 22, Liak. Yes, sir.
Abalos, pasto Kokoy, pasto Puserio, tumira ng dos. Wala, rebound by number 22. Bigay kay number 2, Bandong. Bola ng Banawang, Ping Banawang. Number 2, dribble the ball. Pass to number 12. Pass to number Bitin. Kuha ni Gomez. Layap. Yes, sir. Number 9, Carlos. Number 9, na may dala ng bola. Kapis sa camera to. Ganap na papasahan. Pass to Bandong. Bandong, tumitingin na papasahan. Binalik kay number 9, Carlos. Pass to number 6. No good. Bambi Gomez, pass to Kukoy. Samero, nabamadali. Pass to Abalos, pass to Pusero. Abalos ulit. Abalos, tumigada ng 3. Wala. Si Bambi number 6. Puntawe, dire-diretso. Pass to Bandong. Binalik kay Puntawe. Pass to number 12. 12, di ba ba rin? Yes, sir. Samero. Time remaining 8 minutes and 33 seconds. Brownie Bandong. May dala ng bola, Bandong. Tumigada ng 3. Yes, sir. 2 points na po pala. Samero, paso Pusero. Yes, sir. Bandong, may dala ng bola. So magtatawid sa kabila ng court. Ito number 9. Okay, mag-go. Balik kay Bandong. Ito number 12. Rush by Gomez. Ito number 6. 6 Puntawe. Palpal. Bomb by number 9. Ito number 22. Sinira. Wala pa rin. Bomb by Pusero. Pasa kay Bisamero. Nagpapadali. Bisamero. Silvi Bandong. De La Cruz. Pasa Abalos. Fake. Abalos. Binalik kay De La Cruz. Kukukoy. Bisamero. 10 seconds to shoot. Out round. Round ng Prince Banawang. Isa to. Wala lang yung gusto ko. Number 2, Bandong. Pass to Carlos. Number 9. Pass to number 12. 12, tumira. Wala pa rin. Recover to Serio. Pinasa kay Samero. Pass to Abalos. Pass to Gomez. Ganda ng pasa. Yes, sir. Chaos, pagkalo ka Chaos. Bandong. Pwede ka maliit. Number 2. Balik kay Puntawe. Tumira. Wala pa rin. Bobby De La Cruz. Paso de Samero. Paso Gomez. Dire-diretso. Troubling. Palas na magaro ka. Ha? Number 9. Drugs. Carlos. Nidala ng bola. Carlos. Tumitingin ng papataan. Pasa kay Bandong. Tumira ng 3. Yes, sir! Abalos. Paso po seryo. Dire-diretso. Wala pa rin. Ngunit kuha pa rin niya. Paso Bandong. May dala ng bola. Number 22. Bandong. Paso number 9. Carlos, tumitingin ng papataan. 10 seconds to shoot. For 3.
Isabero. Pasto Abalos. Abalos, balik kay Isabero. Pasto Abalos pa rin. Tumira, wala. Sababay de la Cruz. La Cruz. Bigay kay Isabero. Pasto Abalos. Uy! Number 6, Puntale. Time remaining, 4 minutes and 14 seconds. Bandang. Bobby de la Cruz. Pasto de Savero. Savero, binigay kay de la Cruz. De la Cruz. Pasto Abalos. For 3, no good. Bobby number 6, Puntale. Pasto Carlos, number 9. Gusto Bandong, meron ng toss. Yes sir, galing-galing mo Bandong. Number 12, Zayla, 14, please. Still plays number 6, Paso Mejia. Bigay kay Carlos. Sumera ng 3, wala, airball. Top rip, pasukin, labas out. Hey guys, kaway-kaway. Narita lang takitan. And ball, by Abalos. Pasto de Samero, Pasto Gomez. Doro. Balik kay De Samero. Binalik kay Gomez. Crocodile, move! Gomez, gumagawa ng play. Yes, Crocodile, sir. move. Kangkusi ka. Crocodile, move. Kangkusi ka galing. Bandong, may dala ng bola. Pass to 12. Mejia, binalik kay Bandong. Bandong still. De Samero. Still ulit. Ni Carlos, number 9. Pasto number 6. Aliu, wala. Ipabay Gomez. Gomez, tumitingin ng pakasang. Pasok po zero. Dire-diretso. Foul. Number 12. Yeah. That's your first personal foul. Second team foul. Gomez, pass to the Look. Isabel de la Cruz. Ito. Igme. Number 3, Paswa. Madala ng bola, Paswa. Ganap ng papasan. Paswa ng bunay, Carlos. Pagloy. Balik kay Paswa. Tumira ng 3. Wala. Nagbaboy de la Cruz. Paswa de Samero. Paswa po 0. Yes, sir. Bandong. Bandong. Pasok Carlos. Dire-diretso. Pasok Lalim. Ibabay Gomez. Gomez. Pasok Abalos. Bigay kay Samero. Pasok de la Cruz. Sinira. Kinaukaw ito ni. Ganda ng pasahan. Kinaukaw ito. Time remaining 2 minutes and 15 seconds. Number 12. Paso number 6. Diretso. Number 10. Pusero. Noy. That's the first personal foul. First team foul. Tujong. Time remaining 2 minutes and 57 seconds. Erwin, tiga resultog siya. Gomez. Diretso. Gomez. Kinakalabaw. Wala. Rebound kay Abalos. Gomez ulit. Wala pa rin. Rebound kay Samero. Paso de la Cruz. De la Cruz. Tumira. Pasok yan mga kaibigan. Number 3, Paswa. Tiga pisum to. Paso number 9, Nalatan. Tumira. Wala. Rebound kay Gomez. Paso de Samero. De Samero. Paso de Puserio. Yes sir. Number 6, Puntawe. Paso still by de Samero. Take time. Paso Abalos. Abalos spin the move. Rebound Puserio. Wala pa rin. Gagawa bubo. Kuha ni Abalos. Rebound kay De La Cruz. Pasa kay Samero. Pasa kay Puserio.
Tindira, wala pa rin. Number 6. Puntawe. Puntawe, crossover. Puntawe. Bigay kay Pantong, tumira ng dos. Wala. Rebound kay Gomez. Pasto po seryo. Nasa baba. Piki. Piki. Number 9. Ay, number 2. Labas ang bola. Number 9, Carlos. Carlos. Bigay kay Mejia. Mira, wala. Puserio. Exactly 1 minute. Paso Avalos. Tumira ng 3. Wala. Pare. Bomb. Brian number 6. Puntawe. Puntawe. Paso number 12. Out down. Sobre. Paso Green. Labas out. Isabero. May dala ng bola. Isabero. Tumigada ng 3. Papoy. For 3. Number 3. Tumira ng 3. Wala. Ano pa? May Gomez. Gomez. 20 seconds. Gomez. Bumper number 2. 15 seconds. Pandong for 2. Bang. Yes, sir. 10 seconds. Akarakulaman. Zero. Yes, sir. 5 seconds. Wait for the bubble. That's all. End of first quarter. Tujong, maning. Tujong. Masaya. Iwan lang. Cubs. Oh, magano. Ha? Gawad. Pasok na lang titigan. Welcome to second quarter. Shout out sa mga hindi naligon maglalaro. Tawaran ko. Italon ko. Andiyan na yung ulan. Kaway. Back to the ball game. Number 6. Pass to number 3. Pass to number 6. Malaksak. Pass to number 12. Aliyu. Yes, sir. Silvino, number 1. Number 2, Madong. Dala ng bola. Pass to number 3. Tumira ng 3. Yes, sir. Number 20. Cubs, agkatangay-tangay. Silvino, number 1. Diretso, pass to Turan. Yes, Gagaling ka Cubs na yan. Nalagawan. Cubs. Puro-nuron si Kalbo. Number black. Puro ni taluran yung Kalbo. Pass to number 3. Number 12. Latalagsak. Shout out na mo. Sa ito yung ulan. 11, substitution, Reverend, Manuel. Foul to number 8. Number 3. Yes, sir. Right. 21, pass to number 1, Silvino. Diretso. Still, na nakaitim. Still, by number 20. Diretso, pass to labas. Bola ng Banawang Sin. Wala na naman. Wala exposure ko na. Wala na. Iniyak mo ka interview ko. Number 2, Bandong.
Meron ng 3, wala. Rebound by Silvino. Pass to number 20. Foul. Number 2, Bandong. That's your first personal foul. First team foul. Silvino sumanggap ng bola. Bigay kay number 20. Number 21, tumira ng dot. Wala. Rebound by number 22. Easy 2. Bandong. Ang dala ng bola. Bigay kay number 12. Number 12. Bigay kay number 3. For 3. No good. Rebound by number 20. 28. Hindi napapasama ulit si Mira na. Wala. Rebound na nakaitin. Paso number 2. Bandong. Bigay kay number 6. 2 point. Number 21, Tundok. Tundok cross by number 3. Foul. Number 3. That's your first personal foul. Second team foul. 28 ang tumanggap ng bola. Binalik kay Silvino, number 1. Bigay kay number Bang. 6. Ibang by number 6. Bigay siya na kay Tim. Tim, Busover. Tumira. Wala. Ibang by number 22. Pass to 20. Step back. Wala. Ibang by number 88. Grabe, bali wala. Number 2, Bandong. Pass to number 6. Number 6, naghanap ng papasahan. Bigay kay Bandong. Binalik kay number 6. Pass to number 12. Joban. Number 21, Bandong. First personal foul. Second team foul. Number 6 ang tumanggap ng bola. Malagsak. Foul. 22, Bandong. First personal foul. Third team foul. Bigay kay number 3. Pinalis siya na kay Tim. Tumira. Wala. Kuha ni number 12. Easy 2 points. Silvino ang tumanggap ng bola. Number 1. Number 1. Easy. That's the number 3. Bench. Sponsor po tayo by Bench. Traveling violation. Sponsored tayo by Bench. Babawa na sa first team. Number 6, Puntabe. Bigay kay number 2, Bandong. Pangasinan Street Bowler. Bandong. Pass to number 6. Ganda ng pasa. Number 20. Romero. 20. Romero. Pass to Calvo. Bandong. Number 6. Puntabe. That's your first personal foul. Third team foul. First shot. Yes, sir. Dapat ano, Second shot. dapat soft drinks. Para ano, dehydrate. Rebound by number 6. Puntabe. Puntabe, dali. Puntabe, Puntabe. Puntabe, Puntabe ulit. Diretso, pagka ng team. Nagkada ng 3. Wala. Rebound. Sige Guzman, pass to Silvino. Silvino. Easy 2 points. Number 2, Bandong. Bandong, diretso. Wala. 3 minutes and 20 seconds. Number 21, Bandong. Pass to Di Guzman. Number 80, Di Guzman. Pass to Silvino. Number 1. Malaksak. Binaya. Wala. Rebound by number 80, Di Guzman. Yes, sir. Pass to number 3. Pass to na kay Tim. Tim. Binalik kay number 3. Binalik kay na kay Tim.
Nahilo yung announcer to na. Foul. Number 28. Pushing foul. 2 free throw. Free throw. Pasok. Second shot. Pasok ulit. Inbound. Number 1, Silvino. Silvino, naghahanap ng pamasan. Pass to Tondo. Dalit kay Silvino. Isabero. Salaksak. Bigay kay Tondo. Binigay kay Bansong. Balik kay Silvino. Sa labas, sumalaksak. Nira, wala. Ibambi number 12. Number 12. Pass to number 2, Bandong. Yes, sir. Easy 2 points. Pass to Silvino. Easy 2 points. Time remaining 1 minute and 40 seconds. Number 2, Bandong. It's over. Gawa ng bola, kuha ni number 12. Number 12. 10 seconds shoot. Number 6, Aliu. Yes, sir. Silvino, pass to Isabero. Isabero, dire-diretso. Sinira. Wala. Subambi number 3. Number 3. Bigay kay Megan Team. Bigay kay number 6. Sinira, palpal. Ibandong. Pass to number 20. Isabero, pass to Tondo. Yes, sir. Nakaitim ang may dala ng bola ng bawadali. Pass to number 3, binilis na nakaitim. Pass to number 2, Bandong, tumira. Wala. Kuha ni number 2, bigay ka number 3. Yes, sir. Number 1, Silvino. 45 seconds. 21 Bandong. Ilalim. Tumira. Yes, sir. 30 seconds. Number 3. Diretso. Yes, sir. Isabero. 20 seconds. Upo. Betul na, betul. Tuto natin, 50-41. Lamang po ang PSB. 16 seconds. Wait for the buzzer. Shot clock is off. Ingat. Pasok na Number pasok. 6. May dala ng bola. Diretso, 10 seconds. Number 2, ilabas. Number 3, no good, diba? 5 seconds. Number 2. Bang. Lods. Make video connect me, Lods. So for natin, 50-41. Lamang po ang PSB. Deving. Drugs. Happy viewing. Salamat pa. Ya, si Maning sa interview, si Maning. Buli ka. Bakal lebih. Masih nga interview. Ano, interview ko na. Kumusta naman? Anong ginawa niyong pag-ata para sa lang papatanong? Okay lang, gusto mo. Nag-practice kami. Natulog kami ng maaga. Tulog ko kami. Ang bigay ah? 50 ako. May please. Wala may navy ako.
Wala. Tinulto si Meldo ka mo. Tak naman. Ay, stock mo. Ito main TV Malti. Listrado, Sangkin, may ubig. Listrado yakin. Classic. Well, Okay lang. Ay. Dito tayo ngayon sa Barracuda. Madaming batis. Wala, may talong. Dito ang mga referee natin. Uy, binato. Wild girl. Shout out sa mga kalabang taga Banawa. Yes. Sigara Max Max. Garigar. Ya ka singkot jay. Kukunin ni Jami. Hey. Welcome to third quarter. Hi po sa 1 million na nanonood. Walang kulang isa ang Team Banawang. Kuna mo lang yung sa laro, ano ang... Okay. Wala na first ball. Ikaw pa. May nansisira po. Sinisira niya yung camera natin. Ay, sinisira niya. Abalas, pass to Bandong. Number 17. Sinira yung Sinira camera. ang test, wala. Rebound by number 3. Sinira po yung Silver camera. Gomez. Wala mo Kung pa ni mga agkulan na namin galo dahil. Shooting. sinira ang camera. Huwag na ito yan. Uy, wag. Magagalit sila. Ito, biro mo ito. Banawang ball. Number 0. Baka mo itong bag ni daddy mo. Hanap ng papataan. Pass to number 3. Balik kay number 0. Number 2, Bandong. Still for number Bandong. Gomez. Leia. Yes, sir. Grenade! 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 Zero may dala ng bala. Tumira ng stress. Wala. Rebound ng Silvino, number 1. Duran. Pass to Abelas for 3. No good. Rebound by number 6. Pass to number 2. Bandong. Bandong dire-diretso. Rebound by Abelas. Pass to Bandong, number 17. Pass to Posero. Grenade! Pass to number 9. Pass to number 3. 2 points. Still, number 0. Tumira ng stress. Pass to number 6. 2 points. Number 77, Abelas. Silvino for 3. No good. Dua niya Bandong. Easy 2 points. Pass to number 9, Carlos. Carlos, mag-aarap ng pabasa. Pass to number 6. Gonzales, diretso, palpal. Swimmer po tayo. Sama. Grenade! Abalas. Bandong. No good. Rebound by number 2, Bandong. Silver Gomez. Pass to number 9, Carlos. Tumira, wala. Rebound by number 6, pass to number 2. Yes, yes. Sama. Grenade!
Stop mo rin. Ito yung batang, ano, Time remaining 6 minutes and 15 seconds. Babayan sa mga kapanan. Ball and up 2-3. Choose the ball. Laguna number 1. Pass to Gomez. Balik to Silvino. Silalan. La. Rebound by Silvino. Kinakalabaw. Silvino. Rebound by Central Kaibigan. Pass to Pusera. Silalan. Tindira. Masok. Down number 2. Pass to number 3. Pass to number 12. Number 12. Sumalaksa. Pass to RJ number 22. Wala. Number 2, Bandong. That's your second personal foul. First team foul. Avalon. Pass to Gomez. Pass to Silvino, number 1. Wala. The foul by number 12. Benek. Basta video Benek. Foul by number 77. Gomez. That's your first personal foul. First team foul. Number 2, Bandong. Pass to number 12. Number 12. Pass to number 2. Tumira. Wala. The foul by Silvino. Pass to Gomez. Number 77. Diretso. Foul. Number 12. Mia. That's your second personal foul. Second team foul. First shot is good. Second shot is good. Yes, sir. Number 2, Bandong. Bandong, Tumira. Wala, the foul by RJ Palsal. Time remaining, chapter 4 minutes. Pass to number 3. Pass to number 12. Pass to number 2. Bandong. Bandong. Foul. Number 10. Foul. Pusero. Second personal foul. Second team foul. Pass to number 3. Pusera rebound, pass to Avalon. Tumira ng 3. Wala, rebound by Pusero number 10. Tinira, wala. Rebound by number 12. Kuha ni number 3. Pass to number 18. Tumira, wala. Rebound by number 12. Pass to number 3. Wala, rebound pa rin. Benek. Hindi mo makakuha ng bola. Shot is good. Foul. Number 22. RJ. First personal foul. Third shot. Second shot. Yes, sir.
Paso number 3. May dala ng bola. Number 3. Ganap ng pamasahan. Paso number 12. Paso number 2. Bandang. Tumira ng 3. 3 points. Silvina. Silvina, dire-diretso. Yung si Lea. 62. 62. Wala ka, wala. 62 pa. Paso number 2. Bandang. Isang. Binig. Binig. Wala ka kung Number 3. Cesaro. Wala kang pinatang na yan. mahinang klase ka lang kung Mahinang klase ka. Substitution, Tasutin, labas out. First row. Is good? Second row. La, foul by Gomez. Gomez to the line of bola. Pass to Bandong. Number 17, Silvira, wala. Rebound. Bola ng white ball. Pass to number 2. Tumira ng 3. Wala, rebound sa Silvino. Silvino, rebound sa left. Silvino, dire-diretso. Yes, sir. Pass to number 3. Pass to number 22. Reverse, wala. Rebound by Gomez. Gomez sa may dala ng bola. Aliyo, Silvino. Pass to Avalos. To Boy. Still inside the left room, number 12, pass to Silvino. Pass to Gomez. Yes, sir. 30 seconds. Number 2, Bandang. Pass to number 3. Silvira. Wala. Rebound to number 22. Yes, sir. 30 seconds. Still to number 12. Nya. Shot clock is off. Number 2, Bandang. No good, rebound by De La Cruz. Pass to Avalos. Pass to Silvino. Yes, sir. Yes sir, gandang ganang Avalos. De La Cruz. Sabik mi. shoutout kay Bandong. Shoutout sa 3 million viewers. Ano naman po yun? Time out muna tayo. Ganun. Hindi mo pa, ilagsa mo pa. May ice rito. May panday mo natin. Oh yeah. Super strong. 55. Jangan challenge, challenge. Intang. Intang. Leveng, iba yung score mo. Iba yan. Ya. Shout out, out sa bilihan ng water juice.
Panot! Bola ng Panawang. Passing ng Bandang. Out of bounds. Outbound. Out. Banawang ball. Number 12. Tinira. Wala. Rebound by number 12 ulit. Tinira ulit. Wala pa rin. Rebound by number 21. Bandang. Paso si Camera. Isi 2 points. Number 6. 6 bersama. Foul. Number 21, stand up. Blast foul. That's your second personal foul. First team foul. Pass to number 9. Retreat. Yes, sir! Yes, sir. Yes, Isabela, sir. number 20. May dala ng bola. Isabela. Rizamero. Reteresa. Laksak. Pinasa Di sa nagkaya ere. tindihan. Musik, sumidala ng bola. Musik, diretso, paso number 12. Binalik ka number 6, tumira. Yes, sir. Gomez. Gomez ang bawang sila. Still for number 6. 6, diretso, paso number 9, Carlos. Tumira ng press. Yes, Yes, sir. sir. Number 17, Bandang, Paso de la Cruz. Balik kay Bandang. Layup wala. Kuha pa rin ng Bandang. UC 2 points. Number 2, Bandang. Paso number 6. Paso number 2, Bandang. Tumira ng press. Yes, sir. De la Cruz, number 12. Paso number 20, Isomera. Tumira ng press. Wala. Rebound by number 6. Basa lang eh. 6. Basa lang. Rebound by number 21. Rebound by number 21. Paso de la Cruz. Medyo Yes, lag. sir. Naglalag tayo, guys. 2 million viewers. Number 2, Bandang. Bandang. Paso number 12. Paso number 12. Tumira. 2 Yes, points. sir. Save by number 2, Bandang. Tangan kami muna sa pagkuna ng mga ikumay. Ni Paso number 12. Mia. Paso number 2, Bandang. Rebound by number 20, Isabela. 20. Paso Bandang, number 21. No good. Rebound by Gomez, number 77. Tinira, yes, sir. Bandang, number 2, foul. Bandong. Number 12. Sabre. Number 9, Carlos. Garba papasa, pinasa ka number 6, Puntale. Sumalaksa, paso Bandang. Foul. Number 20. Isabela. That's your second personal foul. 13 foul. Number 6, Puntale, paso Bandang. Paso number 22. Okay. Regreso, wala. Rebound by Gomez. Gomez, rebound by Gomez. Gomez. Carter. Number 2, Bandang. First personal foul. First team foul. Official score 79-68. Bonus shot. Tuloy nyo rin. Tintuloy. Naman. Number 6, Puntale.
Style, pass to number 2, Bandong. Pass to number 12. Down. Pass to Bandong. Tinira. Layup. Okay lang. Bandong, tumakas ng bola. Shout out, Gringoy. Diretso. Pass to number 6, Gonzalo. Number 22, Bandong. The second personal foul, running for penalty. Bonus shot. Go Rats! Is good. Second shot. Wala. Gomez. Pass to Bandong. Tumira ng 3, wala. Kuha ni Bandong, number 22. Pass to 28, Isomero. Isomero sumalaksak. Pass to Gomez, ganda ng pasa. Ulit kapos. Banawang ball. Number 12. Pass to number 2, Bandong. Tumira ng 3. Bandung tado. Yes, sir. The ball number 17. Time remaining. 3 minutes. 20 Isomero, pass to Gomez. Tinira, pasok. Number 6. Puntawe. Pass to number 2, by 9. Balbal, number 6, Puntawe. Ibang. Reverse layup. Wala, Ibang. By number 22, Balbal. Pass to number 21, Tanto. Pass to Isomero. Number 20, Tumira ng 3. Wala, rebound ni Tanto. Pass to Isomero ulit. Pass to Tanto. Yes, sir. Number 6, Puntawe. Diretso. Liam, not good. Number 20, Isomero. Jordan. No good! Number 12. Dagdag. Panic for 3. Si maning ko maning. Nawalan na ng gana ang ating mga player. Uuwi na sila. Maning maning. 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 Dagdag. 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 Nawawalan na ng gana ang mga player natin. Tubig muna. Dapat inasing garmo ko. Lumagamana. Okay, players, shake hands. Ano rin eh? Yeah, pala. Tapos na guys. Melvin Montawe, shout out. Dito. Kalalakin ang Interview best player. Best player. Best player. Sabi mo na. Live man na sa. Live mo na ya.
Tanggal ang kanyang ano. Hindi na ikaw taken 10. Shoutout kay Tyson na may samplog.